Nisialilika mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo wa kelo matukweli mwai wa Mwanza mwaka wa 2024 na ukethia na utho chandini wa vilingi wa mauvo nyeni ta wa Caroline Mweni wa Muteti Teresia mwendeni wa kunengelea vilingi kuanzia ya meko na anya mema mauvo tondo tukumbanisye endi kuanzia ya ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na ithoko kati wa Gen Z na muika ungi mutomoke tui kukusi wa ofisi wa CDF na mukawa wa muyumbe mutuse uisese wa ivindani ya maandamano. Maviasala tavengi na supermarket masako kuvingwa kumana na muatianio umundi. Muatianio wako liana na Ruto kutoa iwa ilovi andwele maikwata maumisi ya maisasi Mombasa. Na ene masinga kulia kuatiania maundu kilioni mbunge cha Kangundo mayende ya Otatene. Vilingi wa mauvo Ni kwa kusiwa ithoko na ene ndia mwekumia sokoni wa Mutomo Kitui cha ithio kauntini ya Kitui valamu ikama Gen Z na alame toa isemi atano ya Mungu kukomana na nguthu ya muika alame ikuite miyo miai ya kau kumasie ya maika toa isemi atano Kitui cha ithio amuika asu alame yovete na miyo miai ya kau itina wosindwa vina ni ya muika ma Gen Z vamwe na maofisa mavolisi ni mawetaka na maumitu ya kauntini Mutui ya Makuweni ni ofisi wa mbunge wa Kitui cha ithio kusia amuika ma Gen Z maikatoa isemi atianio vala na mama thingilila kana miatianio ni kuende ya mailena na itambia ya mbunge wa Kitui South ya ukwata mbao finance bill vamwe na kuliana na udhukumi wa ofisi wake wa NGCDF nilivoti yake Onesmus Chalo. Mwekambe wa manata nemeyumilia kwa wengine kutoa isemi atene ya mouwo Kitui cha ithio sokoni wa Mutomo maile netambia moyumba Kitui cha ithio rechoka kinyame ya kukwata mbo mutatatolo wa kilovia kana finance bill ya mwaka wa 2024 maandamano asu na alama abalanyo na mama mwika na alama oveta miyo myai kindu kila chondo de anduthi sokoni wa Mutomo na kutamba icha mondo mo kwino tandiria bala mondo mo avike na kukwata maumisie ambulance ndio wangu wa wengine. Amwekam meitula mutemo yumberecho ka kikondwa kukwata mbo mutatalosu akilovia finance bill pamwana utome muthuku wa ofisi wa CDF. Omonde twena maandamano mamuya nane makosa muno andu kukombo wa kuma bandu beto hae mali meto ba Mutomo moko andu meitu endo chine kethoku muno na twenda kutabia kaki kana mena mwana wake uyita Dominic ona wazi ambeza nisi yake amanyekana ibinda ya siana si andu kutumika na nile na kukwaze kana kila bandu kuka oyina akithi tukenda na akebo mpaka ezo tutabia hii mbeza situ cia CDF atwa amwikasi na alame oveta miyo meya kau itina wakusindo vinya ni amwika ama ikundi ya Gen Z na alame toa isemi atene ni maweta kana mekuito kuma kauntini Mutui ya Makuweni ni ofisi wa CDF Kitui cha ithio no kana kukakusia amwika asuma ikundi ya Gen Z na alama toa isemi atene meka toa isemi atene ya kuleana na itambea muyumbe recho ka kinyama ivo mwana otomi muthuku ofisi wa CDF Aga mojo geziro wengi no nukenga wambu andebiti suma bana goza kibozi mahendo sawa nenye ne jua no aganga obizini bangu ni mwede zito watu wa Dominic amya awe ngojwa ngabiti sawa mazo mondazani ngojwa sawa akuka na kule tuzuke tukena kupinga maandamano kuzuru nyama kuziobizwa ndo kabe sawa kala ametoka zikale mongere bunda wewe ndo anywa mwe wanyu na mara bara mwaitozo ona
na wiyo vanikana kiokone chao mundi masito ana maandiki mamovo nimeuthiuka mitandaoni meweta kana andiki asu ni mathokitwe ni amwika maikundi ya Gen-Z na alama otwesia miatenio no kana kumanenge matangazo ma miateni ya umundi movo alama tema uo balandiki asu imakwisilia kana masito mo menya ikasua no kana kumekea mwisoni na kuvithukiwa ni mbuli lilasi yo Vietnamio mia yakao na ilasi umeitwa kuya kauntini ya Makueni no kana kukakukitana na amwika ma Gen-Z na alama otwesia miatenio ya mugo lakini tokie kwa Mungu na Dominic ya omoneti ando kuma male muda ikanga mwana amo ya lala mane amo ya ruru sia mjodoka na plastic na mabisi asu kama zoyoki mabisi asu matubwa haya vijari wala bahia Memba bunge ya kaunti ya Kitui kuma wadini ya kanga chatu ne ila kukitui chethio Cyrus Musiokanola wakwatene na mwikano watula mutita mbea mujumbe recho kakikundwa kukwata mbao mutatalosu wa kilo viweta kanata na ithukise kio cha NND makitui chethio na yuka kinwele kwithia ainena wasi wa NND lawe mbunge nene ende tiwendi wake mwene Kwananishana uno mheshimiwa witu wa kilio cha bunge cha Kitui South ona bigi na mwita wa presentation kana analea kunena washa witu chao bungeni ila idea na Kitui South tunasia tuenda vote ya no bungeni na gana asichao idea na Kitui South na wanarika ma Kitui South ala ni wa Kitui South na tukaka Kitui South chaone biko tu ya ni na ni akitu kika maandamano ni nyawo mundu no kutumtu ba kigenda to express our displeasure adoyasia idita wanarika ma Kitui South ya ni still no kukumbiwa serikali lele la kuyene ndama Kitui South na mheshimiwa witu Dr. Recho Kaki idita ene ndama Kitui South to mukulia moving forward idhi ambunge ndi disolvewa moving forward mheshimiwa witu woni na wendi wano ma Kitui South avo nego bungeni amwika yumeenda kukoma na mujumbe worecho kakinyama imetho kwa metho no kana meleseni nikiona kwatia mbao mutatala usu na niki ukutumia visi wa CDF 9 kakaki yuko neno ketheba nikanati mwa address ni wewe kwenda keke bado mtatia wa grievances Ripota bingwa movo Mutongo TV kuma Mutombo Kitui chedio ba kauntini ya Kitui Nito Onesmus Chalo. Maofisa mavolisi sub-kauntini ya Makindu, kauntini ya Makueni ni malasimika kutinda masese maofisi ma CDF na mukawa wa mbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse dukavidhu kiwena kwa nanganua mwika ma Gen-Z alama atwa isia maandamano sokoni sia Makindu na Emali maina na netambia yake ya mutalatala wa kinando wa mwaka wa 2024 na utongo iwa ulusani wa President William Ruto dini wa andamano asu ando autanimati wa maina maumisie na angine masembwasi vitalini Maovo make Ken Mulinge. Ni amwika ama Gen-Z ala wakeleo matinda maitha uketha ulambaka na mbia na maofisa mavolisi kuma sub-kauntini ya Makindu. Alama iki ya mwika ako vivya lelo na tailisi angali na mbongesi ya metema toyote vidha mondo umwe kusese ya maofisi ma CDF ma Kibwezi West na mukawa wa mbunge Mwengi Mutuse. Deni watumani wa mwika alama ikuita mbongesi ya metena maandiko makulia na kila kiende vandhi ya Kenya. Nema weta mavania kusanya sahi kuvetanga ofisi ni mbunge wa kilio bunge Mwengi Mutuse lona kunikula yaye kuvetukithia muswada wa finance bill ya mwaka huu. Muswada lona ikiwethekani President William Ruto maiweta mbunge uto na mavadhane yene kwithwa hingi maima uyani. MP wetu Mwengi alitusaliti. Utakubaliaje finance bill wakati sisi wenyewe ni maasla? Jamaa tujali. Unaona jamaa amekuwa serikalini anakuwa anarudisha tena. Aende. Unaenda saa 12 kumchagua. Hivyo ndo utamtoa. Utamtoa hivyo. Mimi nasema Mwengi atoke. Amwika akuma musini wa Makindu maambisia maandamano mwandoni wa saina siya kuacha nevalama vingelelo wa kuma Mombasa kuthi Nairobi na kuambisia kuvivya taililelo ni mbewa kuambisia kuthamasha mateleva lame lelo ni kwa kumetia mbesa ni kanama metekile kuvita lelo ni ikinela ya kusiwa ingi sokoni wa Emali. Vala mwanake umuoku wa katikati ula yanaso eloli ni mwa yetesia medho kuma vala vendelevo vonokie na avalokwa na kukunani eloli na kutiwa nidha yova ukwa vau.
vala mwika amathingilila kuendea kukwatiana na mwika angi va Kenya kusukumia mavata ma mwika na Kenya kwikala meani. Kama vijana tumechoka, hakuna kazi, tumepromisia makazi from tangu tuwachague. Na kwa sasa kuna kazi yote imepata. Kwa hiyo leo tunasema tuna barabara nyumbani. Na waache kuwa vijana. Hatuwezi kubali kukuwa na a society where we promote religion more than kujenga viwanda kwa kuletea wananchi kazi. Hatuwezi kuwa tunatoa sadaka kila siku kujengea makanisa na tuna faktoria za kufanya kazi Kenya. Vama ikule kusovwa kwa metoki kwanza mayosa kwa na mevaka ya IBC ne kanda mosonye saisi ya kuvetanga bunge alama na kunikula ye mutalatala ni usulo na vania kwa mpatia koti na ngalama mekalile vandhi ya Kenya. Tumechoka, hakuna kazi, tumepromisia makazi from tangu tuwachague. Waweke IBC. Let IBC be reconstituted immediately. Na tuweze kuitisha wale wenye walikuwa wamevote yes, warudi nyumbani. Warudi nyumbani. Wenye walivote yes, warudi nyumbani. Mutongoi TV kuma Makendo kaunti ya Makueni. Nyenito wa Ken Mulinge. Maviasala maingi masako tavengi na nduka nene kana supermarket omonde mekala mavingitwe na mamovisa mavolisi maisembanya na andamani alame taunini usu kulako vithuke iwe muno ni sione sia roundabout na nzawa vengi wa cooperative vala andamani mekwati timwaki mamovisa mavolisi ni malasimikie kutuicha nzeve ya kuiticha medho ikuvalanya makundi ma NND alame umbanete kundu kivadhukanio taunini usu hivi kama mwendoni wasa kenda kuituka tusila tuonde taunini yandu ateo maofisa mavolisi alame dhiwe nevinda yumu kuvalanya amuika alame kuandamana nilivoti yake Daniel Mongela. Kuma masani maki yokunginya wiliova musieni wa Masaku. Maandamano makitaini makusi wa kuuvya sala mbingi sio vengi supermarket yosk onduma na ivanda sikala si mbinge kuwatanithia maikisya malio kungewa ne andu ala meandamana malelu meki vodhokanyo ala mamalite musieni wa Masaku maivingwa vyu itina wandu ala meandamana kwatia mataili na kuwekia mavia manene malelu ni undula watile lavyo maundu mautandithia amanyiwa ala mesiokete maskuru ni ingi maikwa mavyo. Police ndio wana protest. Sio sisi. Cryptocurrency like blockchain. We don't have a leader. No. Hata sasa ukiamua wewe ukuje hapa useme nataka XYZ. We listen to you. Well and not. Ono uyo vo amwikani maelesekano na kutuika nimende ya nautwa isia maandamano nimekweliwa ni vatoneka atima ketha madikile maandamano ana kutuma NND angi kugakwana ngamali ulula menda maofisa ma volisi Mose Matambio ndwala mekwana mali ya NND na kongea biasala siene. That we are not part of that. We are very peaceful to the very end. We demand our rights as per the constitutions. We cannot interfere with the rights of our citizens who are operating in their business. We do not want hooligans amongst us because we are peaceful protesters who know what we want. And if you are here under the influence of drugs or anything else, or you've been paid by an affiliated group or something, we totally denounce that and we say that that's not part of us. And we wish to call upon the politicians. This is a revolution of the young people. Do not take part of it by sponsoring goons to come and destroy the demonstration for us. As we were coming here, there was broad blocks up there. We tried our level best to ensure the people disperse. And the same we will continue. All the days we are going to demonstrate. We remain peaceful as a people. We are not going to tolerate any politician who is trying to infiltrate us. The eras of being bought are gone. And to the government again, we are not relenting until our demands are met. Hata vile mnavyoona tunabeba matawi, tunabeba firimbi, hiyo haisumbui chochote, haifungi biashara, haiui mtu. Matawi, mumeona wapi matawi imeua mtu? Hapana. So maandamano yetu ni amani, au wenye wanaiba hatuwajui. Wengi ni mathingila kana nimekwendea na utwa isia maandamano ngina vala musumbi kwisa kwete kikalo mangi mayendekithia musumbi William Ruto evete kivilani kwa kila meweta kana ndethi tunatongwesia nthi undu vailite. If those demands are not met, we will continue demonstrating until those demands are met. Yeah. We will not give up. We'll demonstrate every Tuesday and Thursday until our demands are met. Ono uyo vote na maandamano la matoyo muna muima vangu sieni wa Masaku polisi ni mesa ulasimika kutumia nzeve ya kuiticha medhoi ono muna kutuicha isasi kiseveni
kuvalania andamani ala metwaisye maandamano amamuguo makuliana na utongoi wa musumbi Dr. William Ruto undumwe na kusukumia wasio wawiwike. Daniel Mwonkela, Utongoi TV, kumva kauntini ya Masako. Maandamano makuliana na utongoi wa President William Ruto ni maende ya kwimundi musini wa Ilovi na malelu ni kivathukanio ma Ilovi vala enende meyumilia kwa namba nene kuona nyothatu wona silikali ya OU kavindani kauchama cha ODM kuisila kwa mutongoi wa Raila Odinga ni chaweta President William Ruto ndei saitananya na ikuva mwena maumisi alama ofisa mavolisi maende kuete kula kui enende vala ODM kueta kuikua itheka kwa mutalatala wake nando wa 2024 ni wona niyo wa silikali eveniwe ukumu kumanwa na enende kwa sia mwikio nayo. Benjamin Mwaka na mauvo. Maandamano makuliana na serikali ya OU ni maendea kwa muthana ungi va Ilovi. Imwe ya mitaa ya kivyasala va katetwa musi wa Ilovi vingi sika kumana na mute wa maandamano ano. Kwa ivinda imwe maofisa ma polisi mailasimika kusia enende alame ikuite masanduku mene vango ya kumatwa nzoa miako ya mpunge. Ateo maofisa ma polisi meinguno kuikithia maandamano maina naika na kufika miakoni ya maofisi mavevea ya serikali nene. Mbungeni pamoja moikalo ma governor na mbunge ya County Ilovi yani City Hall miako ile ya kunikia muno vindani ya maandamano machumwa kevetu. Onuwevo maandamano ni makusi walelu ni munene wa Wayakiwe na uloko ataniche County Ilovi na Nakuru. Mayaka na lamutano wa kangemi ateo maofisa ma polisi mainet kila miatianyo ithenge ya townini wa Westlands onavanini. Na kwa ivinda yambe yumile wandani kunene ya mute ya wa maandamano wa mutongoi wa ODM Raila Odinga kuisla kwa chama chake na wathingilela nimeukwata mbau maandamano ama enende na itambia ya President William Ruto kulazimika kuichetheka finance bill ya mwaka huu nuwana nyo wa serikali tena hukumu kula kui NND na ongina mbunge na ofisi wa president itongozi ndino wa kuala budget sio na President Ruto yidhuki undu NND meomutavya. Listen to what the people are saying and not to our own voices. The young people have spoken in plain language that should be clear to everyone. Let's not be vague. Let's just do what the young people are telling the government to do. With fresh memory of the invasion of parliament and standing threats for occupation of the executive seat of power, these two institutions must have an honest introspection on their contribution to our current predicament and take measures to lessen the taxpayers' burden. What happened on the 25th of June 2024 amounted to a vote of no confidence in the Ruto regime. It is clear that this fact is totally lost on Ruto. Tachama ndinu wa kililo cha kutetea mwenendi ODM ni aweta ni ambisi wala niwako mavetanga kuma ivilani ayumbe thandatu ala kwa miaka ilio yumethitwe maivitukithia mitlatila ya serikali ya kinandu utena muungamo wa chama na kio cha NND isioni ila masakuitwe. ODM shall initiate and lead recall processes in the following constituencies in light of the current office holders' repeated violation of their sacred oath and the wishes of their electorate. Number 1, Game constituency. Number 2, Bondo constituency. Number 3, Navaholo constituency. Number 4, Kajiado Central. Number 5, Ikolomani. And lastly, Suba South in Homa Bay. Vilingo wa mauvo kumava kauntini ya Ilovi. Nitawa Benjamin Mwaka. Mwisaisa mwendo alivoti kisu yake Benjamin Mwaka ni yetu tuandhini wa dhumu wito wambe ni tusiokethete na mauvombe ya ngendu kathivasa.
Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Ailia one wa mwana waku na Hippo Junior Account. Bingwa Hippo Junior Account umunthi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa mituki. Tani ya useo wa uongeleku wa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fund kumia kana withdraw mbesa uteutilwa kendo na inge mpinge. Thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ile nyanya muonza nyanya muonza kenda muonza ile kwa bombe yange. Kalivo musesa mwendo ingi nthini wa mesa ya mauvo ni kwa kusiwa wanangiko mwingi muno wa mali musini wa Mombasa itina wa maandamano ma omunthi valandu kasi avunzwa na ngalika utakuvivwa katikati wa musi wa Mombasa. Onuwe ovone kwa kusiwa nduthi kavindani kala muika makimanga hoteli umwe na kwa nanga mali ngusanisioni ile siodhothe ya mwene wa hoteli usu kuiche isasi na kuumisi andwele vala maofisa ma polisi mamwe kiambeni mwene hoteli usu na ilivoti yake Angelina Muse. Maandamano ana alama ambisi na muoni malu kile masani mavudhu itina wa makundi makiongendile kulikilila na kwa ambisi kuvunzi nduka na kuya mali ya NND. Wanauwe vani kwa kusiwa ngusanisho na nduthi itina wa mwene mkawa wa Cafe Point va musini wa Mombasa kwa ambisi kuiki isasi nekana kusiya mali yake kwa nangwa ni ingendile ii vala wamesi andu eli kwa kumadha na isasi na alama ende na kukwata utisi vitale numneno wa Makadara. Alama adhoni vamwe na Edwin Bufo wa miaka miongo ili na Rashid Gumza wa miaka miongo ili na dhanza tuna ala kwa na maofisa ma DCI eli ame ikati wa muika alama kuandamana na mugu kavindane kala mutandithia uwe kisasi ndini wa makundi ma muika wanauwevo mutandithia uwe ni uvikie kuiki wa mbeni vala wende na kusiwa ni maofisa ma volisi. Amoma amwika na alama nthini wa maandamano ani maelesekana maimamo uwe matana makulikililwa ni ingendile ii na ila siavunze nduka na kuambisia kuya mali ya NND undula ulasimithisia mutandithia o kuikia isasi. Somalia hawakuogopa, wakaendelea kurusha marisasi. Mmoja alikuwa na kanzu, wakaendelea kufyetua. Ikawa sasa hao wameshikwa na hasira, wakaja wakaweka magari moto, maana wana hasira na magari yao wenyewe, ambapo hao ndio walianza shida. Polisi tulikuwa nao, tulikuwa tunatembea na amani, tumetoka State House tukiwa na amani. Tumechoka sawa. Tulikuwa tunafanya maandamano ya amani, tulikuwa na peace. Polisi wenyewe wakatuelewa, wakatuachia nafasi, wakatupea guard. Tumetembea nao Mombasa nzima. Tukatoka State House tukaenda ferry tukarudi. Tukiwa tunarudi group ya kwanza ikapita, ya pili ikapita. Ya tatu mimi nilikuwa naongoza. Kufika hapo wakiwa wamepita wote, hao Somali wakaanza kupiga mapisto chini wakiwa wanatutishia. Mmoja akiwa amevaa kanzu akatoa risasi akapiga mwenzangu live. Ameanguka hapo nikiwa naona. Lakini wanatumia bunduki kupiga hadi marisasi. Wanapiga marisasi, wamepiga vijana wanne. Mmoja wao huyu ni ndugu yake. Ndugu yake Kennedy ndio ameuliwa na amepigwa risasi ya tumbo. Sisi tunaomba serikali namna hii. Tunataka justice. Huyo Msomali. Huyo Msomali arudi nyumbani ama ashikwe tumlete tumsalimie hapa. Tunataka kusalimia Msomali. Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Itina wa isasi ii kuikwanio amuika ala meina uthatu mwingi muno maambise kuvivya ngali kisione ki undula wa lasimithia volisi kuichanzeve ya tear gas ni kana kuvalanya maandamano a. Gilivote ya vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose.
Amoma NND kuma Masinga nimeyumilia na kulena na maandamano alama twaiwe isione kivathukanio cia nthi ya Kenya maiweta mutalatala wa ilovia ulona ina thina ta unale kilwenthi. NND aya ni maumia ukanio yolua imwe cianze kile inaweta tavena muvango wa kuvithukia musi wa muyumbe wa kiliombunge ki Joshua Mbithi Mwalio mainena Kangonde lelo ni wakanyonyo embu itina wotwa isia miatianio ni maweta maandamano aya tamaminite kuete wasio na NND ni mailite kuikonya na maundu angi mavata. Ben Musau ni watumbanisia mauvo. Ni kivathukanio vanthi ya Kenya amama NND kuma kiliombunge ni cha Masinga kauntini ya Masako nimeyumilia kisioni cha Kangonde lelo ni mwanena wa kuma kanyonyo kuthiembu na kutoa isia miatianio maileana na miatianio ila yendeye kwesauli kwa va kiliombunge ni cha Masinga. Natumba ni debati ya kaji mama Masinga. Atienda uneno titakie Kenya yonde na dunia yonde andu mama Masinga. Undu mwa mungethi olo kwa ati andu ma Kenya ute ko kwitu Masinga ndukayetwe. Nita kunie MP witu Mwalio kura na te amo kunie chongo kithoku. Na kitu ne te oleana na maandamano nundu maandamano etonia maete ikobinge na maete asara nene. Kwa kitu te kola cia nundu muzumbe no thaisie finance bill. Te kola cia anu maekana nange wacia maandamano. Ekaikwa nanga ibinda yenu mana muyiandamana mundu alike munda neime na muyekana nange wasia maandamano. NND aya meweta mutalatala wake ilovia ulaona etete vyove musumbe taunavikiye na kuovya ya na ithaka na kuyanana na move na vata wako kwatia maundu wange makwiyendesia. Kindu kilake nayo controversy wakina nene ya wanando ni finance bill ya 2024-2025. Na after that long cry musumbe no namelekilie nthi ethati siasa inge ciebithite bandu bange andu alama ciokie kumela inge ethati finance bill mwena ndunge mwena guo netha niwo mwena guo utitwete imasingane kana timusomithie somo. Ekaikwa nanga ibinda yenu mana muyiandamana mundu alike munda neime na muyekana nange wasia maandamano. Kitumi niki kila munenda akiwenthi nikiiwenthi. Oingi ni maumia ukanio yoluanze keila sithito inyaika ikonetio muvango wa kuvithukia musi wa muyumbe wa kisio ki Joshua Mbithi Mwalio maiweta maandamano ayota maminite na kuwete wasio wa mali ya mwene nthi. Tumba ni debati ya kaji mama Masinga. Atienda uneno titakie Kenya yonde na dunia yonde andu mama Masinga. Undu mwa mungethi olo kwa ati andu ma Kenya ute ko kwitu Masinga ndukayetwe. Nita kunie MP witu Mwalio kura na te amo kunie chongo kithoku. Andu alama utinda maitize maaze meko kamuzi kwa Mwalio. Mo kameko at their own peril. Kila meone abone bandu bo. Undu umate yie na ngwambathi kwa Masinga tezi bandu Masinga bande maandamano. Eka andu mendo tumizia maandamano za Kiambu na kundu kunge matwete kwa maibete na alama maibete. Masinga itutienda muwo. Ovamona oume atianio ni atwaigwa kiliombunge ni mutuita yata. Lelo ni mwanena wa kuma thika kuthigerisa na kuvalania maundu ma ukui muthenyani muima. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kuma va kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau. Kume atianio ikusi wa isioni kivathukanio cia nthi ya Kenya maundu ngalikoni cia kiliombunge ta Kangundo nimethiwe me kivathukanio maundu kuma inde yo tatene utena undu amwika kisioni ki manathanite na ingi utena undu andu kisioni ki ume uswania valachu mwane kivitu namba nene ya NND manatianiye ona kutwika kithito choki na aminiwe ni maofisa ma polisi kaliame asiona kutwika maina andamana tiwona ni waka nani ni utongoi wa President William Ruto endeve maundu maingi makuyaniwa ni serikali ya Kenya Kwanza. Nilivoti yake Boni Mutisia. Maundu maukuyo tandithia na viasala kivathukanio moneka maendeo tatene nthino icio cia Kangundo wathukunondo maundu mevani wa munthi na kila kiwetwa na mwingatame kwithwa na miatenio teisio ni ilaingi ni asia wasisia muthenya wa munthi otondo muikame bangite kwika maandamano ni asia wasisia uni soko wa Kangundo ula onote kuonekana nandu ni asia biashara siende ta kawaida ithi wana boda twende na kuthukuma kwa huko kwitu kwa kupe kuma kiokoni kuinetha na thina onomwe kuinetha na maandamano ma mwika
amwe mamuika maonanya kulea kweni wakoni kwithwa muika langi matendu mbele nthini wa mundu mamiatianio otagumaendea na ukosoa usungio kana maoneni ma President William Ruto ukonya mundu la maendea na uthinya nthino ya Kenya. Nena wo mono omonde onondo amuika maina umela waradozi ya Mombasa, Kisumu, Elobi ando asu ni mambeisi kuandamana. Tuikuandamana nondo nitukwenda mundu yoyote au mwe kivilane kana au mwe bando. Lakini tunaandamana kwa sababu ya rights za Wakenya. Nene education speech su ya president aye interviewewa na ndae sobi kwa bauo na bikiwe. Nye personally ndina wia nondo nene senesa kana pema kuliona kulilwe na kulwa kuhusu kana kwa iwe kana kako niwe isasi na wewe asiata did the child die mundu anasongia makulio asungi na asia there is no remorse. Kwa hivyo mimi nataka personally youth watokee hapa oyu tiandamane nondo tiandamane ya right situ tikate wawia na teyo wawia ukuyate ikaithukewa kwa une chongwenda andu mekale maandamanite kila mendekithia muno ni president vamwe na atongengi silikali ni au munthe maikie mamanthanzia cia kutoa na muno kusungia mathina la muika maende na ukulia undu ambe ne kumanthia muika mawia na kumantha miana mbeange ya gutethia muika maundu ne makiukwati cia wasisia andu ala mekuandamana ni muika witu ciana ila tuciaite na nengi na nomba ka musumbe ewe kio kya ciana isu ewe cio ciata ekalendi nacio amanthe mathina mo na keva nubo wa kuandikana nyaja musumbe no weze no ku create employment kwa muikotho na nyaja ciendu imota isu izo ciende na usukume ya muika kwa unye ndio ukulia batoneka retirement ibinda la retirement yabika lumwe kwa miaka 60 yetu 55 nikana wizethia musumbe ni watu miambesa alitathia andu aingi nikana naguo muika wambatange ukwate mawia nundu watoto cizia kwangelekanyo thithi somethicie ciana na ciana icu ciemicie na nyola mwana wakwa wenda nyeninga mwikie kaosi kibubu kana ngamonye kuwe mabu mundani yunyetinye na ilo litaya ni na miaka esu ni na 55 kwangelekanyo na ndiye nuka musiendivi kuwe ma na ndivi kweke wakaosi kibubu kana mbomwete na keikwata wia kwa ndio kulia watu wameka serikali mambie ana kya muika na imanda solution wako mina thino wende nikana tuweke kuona tuyacia mali no twindu na mali na kwazia mathajo maciana cito uyovo maenda ingi kana maitula muti President William Ruto nthini wa kwini simotho magikwiene nthi na muno maukwati munini ela maweta kana maundu taya maesa uvikiwa kwina nondo president waweta sizia musumbe kwana na maundu ala wawetete ni mayaisa kwiania na nengi no jo ukuono na cio ciana iciende na usukumia nundu beciendu ciathiwe itaoneka taithio wana boda nitwathitwo kukilwa lakini wasisia tiaiza kukilwa na kubikwa no munthi nundu uka ukethia mauta mang'aiye tumota tu spares ni cia ng'aiye kwa wona twikubikia pala twathitwo ni musu kaunti ya Masaku nyene Toboni Mutesia aimi na muno icio ni cia mwingi ya yulu ni makulia serikali ya kati ila cia muti ukondo mwe na makundi matema kiserikali maikithio mini wakwa twamba ukisioniki na muno kwisila kumase obisia milati ya kiwuta mengeto na silanga ayamiani maweta kita kitona kutethesia kuolanga ucha kisioniki kwisila kuikonia na uimi wa unyithia aundumwe na uithia wa indo Lina Musangi ena mauvo Lynn Peter ni muhimi kisioni cha Kimanga wodi ya Chusona ula weta kana kisioki takithito kikumbilito ni thina wa kiwu na vala malasimika kutambuka miendo miasa kumanza kiwu weta ki takithito kituli timing kwikona na wemi wongithia serikali yende na kututethesia maunduni tamaa wemi na kututethesia kutwete ona mbeu withi no twaendeea na kuima na withi wa nguku withi no maende na kututethesia nundu kuukwitu cindu icio muno turukomana nacio muno kuukwitu kwithia na thina munene wa kiwu nundu rutembea kilomita around 10 kuyuta bakiwu cini na gose ti permanent seasonal ngala kila ibinda na twithitwe na mwingi muno wa kiwu tukaikuma kioko mpaka wiyo tuita bakiwu okwithio na maundu maingi twineka na miundani twina prepare binda ka thano tuthina muno ono tukulia serikali ila ibatonyeka yende no twinzia ndovo ina ilima mbingi na utukuzizia kiwu kula 6 kilomita kumbaza
situete bano nikananga withie masaa maingi twananga itwacoka miondani twacovia mionda itu twethia na withi museo na indo citu saingi nitsikuza imo akivu munyalo kwithia sinanywa kivu kila kiaililite na kianu ona taciano kwithia ino ciuteceka muno niwaweta vaketha na miradi ya kiwu kisioni ta kitumwene nze mengi kwikona na imiong'ithe wenda irrigated agriculture na vala kii kitonyo utethesa kolanga ukia uneni wake ukwata mbao ni mwene kivila wangwatani ya migodi ni iye chusa Josephat Maluki vala waweta wodi ita ina miradi kivathukanyo ya kiwu ya kwamie na vala wathuthe serikali ikithe miradi ini ya siukua ino kimino kia mwingi muno ndona mbui citu cikuza na memea itu muno yuma na ona kuzi avya nondu olea kwithia twina tiendo cia greens twikwatwa ibinda kia mbua ya thela tukwatwa imathina ma kwithia twiona mboka nzithu nondu ciuma kwasa na cioka citesa wa mbei ngali na andu ingi metonya kwa voti kutithoo kukethia itwetewe kivu tukambia kunyithio nethe shamba ngunia ukethia kila mundu no afoti kunyitha cia mboka cimutethia kiikuyani na twikulia ukethia voneka mbesa nondu kwina ndovo cia kwamie ku na kwina ithima cia kwamie ku senzito nenda ninda action aid ukethia matrethesia kusiukia menandezo kusiukia ithima isu matwika neza kwi mirati ya indikie enzio ni community na indika ukethia matrethesia kuvukusia menandezo matwika neza na pia nitukuona ave mashirika makuka kuma kwikia mengeto otono atunge kundi emergency locust response project movea kwa kwithenenganite muse kundi wodi ni imbu yondu mwana mbeu tanzemu ya kutethesia aimi ni kumana na kivala imi ama thingilila kana vena vata wokwata mbau uimi ta chairman wa Kiuso Ward nitunga muvea nundu wa murati wangi ngie andu nimewite impact nimewite vaita wa murati huu ula coordinator waguo ni Murage kwisila county ya Kitui na World Bank ni matutethetie na anoti nutiite maumisi alama mai mangie murati uno voetie twende twetele mi ela tu miaka around 3 twithia twi assured yana kwa yana kana ukiano kunyiva muno nundu andu ala mena mbui makatethecio ni mbui kwiwa fees na makatethecio ni mbui kwitethecia mombene kwembawa ikundi situ ni kumine uchana no kumine ila ita dependency syndrome ni kwithia andu azu kwanza kumaempower kwa kumasomethia kwanza ya kumanenga isiendu ni kana wize kwithia maitumia mo multiply no kumaempower muno uripoti ya Vlingwa Mauvo kuma mwingia yolo kaunti ne Kitui Nilina Musangi kuvikia vamo sasa mwendo atu na muvea we mwana kwa kunikwithwa watambanya na itu nthini wa vilingi wa Mauvo nyenita wa Caroline mweni wa Muteti Teresia mwendeni wa onengelea vilingi kwanzia ya meko na tukwendeo tuko wa kwaila